Današnji recept smo nazvali brza pita. Sjeckamo luk, dinstamo luk, dodajemo i 300 g mljevenog mesa, 10 minuta, ne treba više. Sad dodajemo sol i dosta bibera. Smjese jaja i jogurta, 3 komada jaja je dovoljno, 1 čaša jogurta, malo ulja, izmiješamo sve, nauljimo tepsiju i motamo ovako, jufka jedna je dovoljna. Evo je narode, brza pita gotova. Još je vruća, taman malo da se ohladi pa ćemo da navalimo. Prijatno.